Yuk semangga menghormati Bang BR sing dua lagu mong wayuan disenggol kembali kangge Bapak Olay bareng Bapak Bayu. Semoga sehat selalu semuanya. Kangge Bapak Bayu ora ketinggalan. Dina diganti minggu kesusul wulan ketutup tahun sun kelingan lan keyung-yung pengen kita bahagia sekian pula sengsara kakang membagi cinta karo wong wadon liyan senok emong wayuan. Bapak Olay, Bapak Bayu bareng Bang BR. Semangat. Panas sing tekrasa ora eling apa-apa kang senok pasrah urip melu sampeyan siji sing tek jaluk senok emong wayu sane bodong pring murage miring pikir pusing yen kakang arah kesanding ala tobat bengen kita bahagia sekian pula sengsara kakang membagi cinta karo wong wadon emong wayuan. Tobat ampura perdana aja dibully ya. Bapak Olay bareng Bapak Bayu Bang BR masih tahap belajar, terus belajar berarti pinter. Masih bareng yang punya gaya asilan ada di sini bergoyang. Laran ingati kayak kebakar geni panas sing tekrasa ora eling apa-apa tak jaluk senok emong wayuan pribasane
jompring murage miring pikir pusing yen ayang ora kesanding pengen kita bahagia sekian senok sengsara kakang membagi cinta